Oui, Jean-Marc, pour aujourd'hui, et pour vous, auditeurs fidèles de la langue d'aquí, c'ausisser le mot eixina. L'eixina és la partia du cors que vai de l'arrière du cou jinca au cul. Dins les vertebres circula le fiu d'eixina. A cantar le mot d'eixina és ben mari per aqueu que n'en patís. Se dis que és le mot du segle, ma me diso que despiei que l'homme prenguec la posició verticala, deu existir sus nostra terra. Vira l'eixina, se dis que fasei un miei tort. Vira l'eixina, se dis que fasei un miei tort, ma se dis que és pas ben cortès. Sobretot si la persona que li fasia en fàcia era a nos parlar. Allora, vos viro pas l'eixina, mas vos tiro mon chapéu. A la revista!